پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای مسائل سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. Беморхонаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо маблағгузории бонки олмонии рушд бунёд гардид. иншооти нав дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалии соҳаи тиб сохта шуда, дар он барои табобату муолиҷаи кӯдакони гирифтори бемории сил шароити мусоиду муосир фароҳам оварда шудааст. ба муассисаи мазкур таҷҳизот ва дастгоҳҳои нав ва муосир аз қабили баранхаскоб, таракаскоб, рентгени рақами эснуга ки бори аввал аст ба ин марказ ворид мешавад, ворид гардид ва ҳама ин боис мегардад ки мо сари вақт ташхиси бемории силро гузаронида усулҳои нави табобатро барои пешгирии бемории сил ҷорӣ намоем. корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина аз соли 2023 оғоз гардида бо ҷалби зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ва бо маблағи 2 миллиону 595 ҳазору 274 евро моҳи сентябри соли 2025 пурра ба анҷом расонида шуд. дар рафти корҳои сохтмонӣ мо сохтмончиҳо кӯшиш намудем ки аз маҳсулотҳои ватании худ истифода намуда ва зиёда аз 80 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор таъмин буданд ва мо тавонистем ки дар як муддати кӯтоҳ чунин як беморхонаи замонавиро бунёд намоем. масоати умумии иншоот 15434 метри мураббаъ буда, масоати бино 1554,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо мақсади дар ҳолатҳои зарурӣ таъмин намудани иншоот бо гармӣ ва сарфаи нерӯи барқ, дар боми бинои навбунёд 36 адад геоколлектор обгармкунакҳои офтобӣ насб карда шудааст. илова бар ин дар беморхона 3 адад декхонаи барқии 60 киловатта амал мекунад ки дар ҳолатҳои нарасидани иқтидори обгармкунакҳои офтобӣ ба таври худкор ба кор медарояд. системаи ҳавотозакунӣ низ дар боми иншоот гузошта шудааст ва он имкон дорад ки ҳавои дохили муассисаро доимӣ тоза нигоҳ дорад. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил аз 2 ошёна иборат буда дорои 50 кати хоб мебошад. дар ин ҷо барои ташхису табобат имконияти васеъ фароҳам гардида бобати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамаи шароит муҳайё шудааст. дар беморхона шӯъбаҳои бемориҳои сили микробхориҷкунанда, бемориҳои сили такроран сироят ёфта, шӯъбаи шакли мутобиқгаштаи сили кӯдакона, ҷарроҳии сили кӯдакона
ва дигар бахшҳои зарурӣ мавҷуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити беморхона таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии кӯдакон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил шуш ва ҷарроҳии қафаси сина як шуъбаи бемориҳои кӯдаконаи зидди сил ба истифода дода шуд, ки дар он тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ ки аз Олмон оварда шудааст муҳайё гардидааст. мо ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи худро баён менамоем, ки чунин шароитҳоро таъмин менамоянд. ин метавонад дар баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ кӯмак намояд. ёдовар мешавем ки дар асоси барномаи давлатии мубориза бар зидди бемориҳои сил дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2006 бо маблағгузории лоиҳавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки олмонии рушд аз навсозии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои сил оғоз ёфта соли 2011 ифтитоҳ карда шуда буд. Дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 2013 беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии сил ба муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина барои 400 кат табдил дода шуд. Дар беморхонаи мазкур ҳоло 14 шуъба мавҷуд аст ки дорои 420 кат мебошад. таъкид гардид ки ифтитоҳи ин муассисаи тиббии муосир боз як нишони равшани ғамхории пайвастаи ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба насли ояндасозии кишвар мебошад. бо истифодаи имкониятҳои беморхонаи кӯдаконаи зидди сил, ташхису муолиҷаи бемориҳои хавфнок дар синни кӯдакӣ ба марҳилаи сифатан нав бароварда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар кишвар боз ҳам беҳтар хоҳад гардид. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 152-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот бо назардошти талаботи соҳа, унсурҳои меъмории миллӣ ва ҷавобгӯ ба зарфиятҳои муосир бо сифати баланд сохта шуда, симхона ва дигар кабинетҳои фаннӣ бо таҷҳизот ва аёнияти дарсӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 152-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
иншоати мазкур дар дораи таваҷҷуҳу ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чин бунёд гардидааст. خیشرا در شام ملت شم کرد اهل میهن را به دورش جمع کرد در رهی سازندگی بنیاد صلح جان فدای کرده کرد ایجاد صلح تاجیکستان را دلارا کرد او یک بهشتی روی دنیا کرد او اهل میهن را به مقصدش رساند خلق او را پیشوای خویش خواند. پیش از همه میnnatdori خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین مؤسسه زمانوی را تحفه کردند. طور میدانیم با تشبث پیشوای معظم ملت سالهای 2020-2040 سالهای رشد فنهای دقیق اعلان گردیده است که این ما نسل جوان را وادار میکند که بیشتر در همین سطح آموزیم و برای رشد اقتصادی ملی همان سهم مناسب گذاریم. آیا مادر برایم تو نگینی، برایم جنتی روی زمینی، خدا را سجده آرم که شب و روز شادی بینی و اصل و غم را نبینی. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در دوره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و سال نوی تحصیل برای خوانندگان و ساکنان شهر وحدت همچون تحفه ارزشمند ارزیابی گردید. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بنای مؤسسه تعلیمی از 3 آشیانه عبارت بوده برای 2400 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به ظرفیت‌های معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز گردانیده شده است. ما شاهد افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 در شهر وحدت گردیدیم که با دستگیری و غمخوری‌های خاصه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساخته و استفاده داده شد. بنیاد چنین مؤسسه‌های زمانوی امکانات فراهم می‌آورد که تا نسل نورس در فضای آرام و آسوده با استفاده شرایط خوب تعلیمی و تکنولوژی معاصر دانش اندوخته در آینده همچون متخصصانی ورزیده به جامعه خدمت نمایند. بار دیگر منتداری خود را با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که با تطبیق سیاست خردمندانه به رشد ساحه معارف توجه زیاد دارند. ساختمان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 سال 2020 آغاز گردیده در اساس لایحه مطابق با طلبات معاصر در مساحت 4447 متر مربع بنیاد شده است. اثنای شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نو زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عملی شایسته عنوان نمودند. من زمیره عظیم‌مراد و خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 شهر وحدت می‌باشم. اشتراکچی چند کارت‌های آزمون و المپیادهای سطحی جمهوری از جمله آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. المپیادهای فنی از فنی فیزیک و متماتیک. ما نسل نورس امروز شد از آن هستیم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از مکتب‌های نوی زمانوی با همه شرایط‌ها فراهم ساخته به استفاده قرار داده شد و منتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. بنای مؤسسه دارای 53 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خوانش از جمله 7 کابینت فنی میباشد. کابینت‌های فنی شیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تعلیم مهنت، آمادگی ابتدایی حربی، اینچنین صنفخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی و لنگافانی مطابق به طلبات ساخته شده به تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد می‌گذارد. وابسته به طلبات معاصر مؤسسه دارای زیاده از 42 کامپیوتر پیوست به شبکه بین‌المللی اینترنت میباشد. آزمایشگاه‌های فنی و کتابخانه با تعداد 10000 نسخه ادبیات از جمله 1500 کتاب درسی برای رشد جهانبینی خوانندگان پیش بینی گردیده است. مؤسسه تعلیمی همچنین دارای تالار مجلس با 426 کرسی و آشخانه دارای 120 جای نشست و حوض نگهداری آب می باشد.
در شهر وحدت 158 مؤسسه تحصیلاتی عمومی فعالیت میکنند که 12 مؤسسه با تحصیلات عمومی اساسی و 6 مؤسسه تحصیلات ابتدایی باشد. مؤسسه تعلیمی که امروز با اشتراک اساسگذار وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردید از 53 استخوان عبارت بوده. مؤسسه تعلیمی دارای تالار کلان ورزشی، دارای مجلسگاه برای 426 نفر، آشخانه برای 120 نفر، میدان فوتبال، میدانچه‌های خردی فوتبال، بسکتبال، والیبال عبارت می باشد. این چنین کابینه‌های فنی این کابینه‌ها پورا تجهیزات شدند و با تمام تجهیزات ضروری تامین کرده شدند. از فرصت مناسب استفاده برده میانه‌داری خود را با اساسگذار وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای فرزندان برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت چنین شرایطی خوب را مهیا کردند. در انشاءات نو زمانوی تالار برهوا و مجهز ورزشی با 116 جای نشست، میدانچه‌های ورزشی برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته شده به ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این، در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان، از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی 140 آموزگار به کار جلب گردیدند. مؤسسه تعلیمی در فصل زمستان طریق بوخانه الهیده مرکزانیده شده با گرمی تامین کرده می شود. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت رهبر دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های موجوده، آموزش علم‌های دقیق، ریاضی، تکنولوژی اطلاعاتی، آموزش زبان‌های خارجی، رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی و صلح و ثبات جلب نمودند. سخن از صلح هر قدر خوانند باز هم صلح را نمی‌داند. این همه جنگجویان باید که الفبای صلح تو خوانند. رهبری صلحجوی عادل ما هست مهرت به خانه دل ما. مردمت نیست تشنه لیک به در میخوری غم برای تشنه لبان. چون سیاست مدار بیمانند خواندند خلق جهان. ناری به طبیب روی نیاز باد عمرت مثال آب دراز. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی و وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ تعلیم گیرندگان را ضرور است که بیشتر به آموزش علم و دانش مشغول شوند و وارثان گذشته پر افتخار خویش باشند. امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت مورد استفاده قرار گرفت. گزارشی همکارانمان 26 سپتامبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت مورد استفاده قرار گرفت. Уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, спасибо скажем всей страной, цветущий край цветов не здесь, лидер нации. We the teenagers from the period of independence are thankful that we have such a caring leader. We are happy that they have provided us with a modern school, which built our president. پر نور شه چراغی ای رهنمای ملت رهجوی بخت خلقی ای رهکشای ملت داستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردی بینای ملت. سلام باش. آقای قهرمانی ما خوش آمدی بر شهر ما نور و صفا همراه خود آورده ای از بحر ما کودکانی بچه همه خوشبختی دیار با نام و با کار شما داریم دائم افتخار خوشبختی و شادی ما از کار و از جهر شماست همچون نشانی افتخار نام شما بابای ما بابا جان ما شما را دوست می‌داریم. ما شما را دوست دارم. احسان چی نام داری؟ یاسمان اوه چقدر نام زیبا. انشاءات نو از 4 آشیانه و تخخانه عبارت بوده در آن برای فعالیت کارمندان مطابق با طلبات شرایط فراهم آورده شده است.
бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри ваҳдат аз ҳуҷраҳои корӣ, китобхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ барои 40 нафар, ошхона ва ҳуҷраи бойгонӣ иборат мебошад. дар ҳамин рӯз ба кормандони шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат калиди манзилҳои нави истиқоматӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ёдоварӣ аз ҳолати зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир кормандони шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри ваҳдатро барои хизмати садоқатмандона ба нафъи давлату мардуми тоҷикистон ва иҷрои сарбаландонаи масъулият вазифадор намуданд. зеро имрӯз ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намудани амнияти миллӣ ва таъмини оромию осудагӣ аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави хизматӣ кормандони шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат аз шароити мусоид барои фаъолият ва истиқомат баҳравар шуданд. ҳамзамон дар шафати бино иншооти ёрирасон сохта шуда ҳудуди он чароғон ва сабзкорӣ шудааст. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро ба истифода доданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда дар он 60 кас бо кор таъмин мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро ба истифода доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант аз ҷониби соҳибкор муҳаммадӣ қодирзода дар якҷоягӣ бо бародаронаш сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда дар он 60 кас бо кор таъмин мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант ягона корхонаи истеҳсоли хишт дар кишвар маҳсуб меёбад ки бо болопӯши даврзананда таъмин аст ва ин имкон медиҳад ки фаъолияти иншооти саноатӣ новобаста аз барфу борон дар 4 фасли сол ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи чорум стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат аз ҳисоби имкониятҳои табиӣ муҳим арзёбӣ карданд. ин технологияро аз ҷумҳурии чин овардаем. ин технология аввалин технология дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ ҷиҳати ворид кардани таҷҳизоти муосире ки дар як вақт чанд амалро иҷро мекунад сабаб шудааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант мусоидат мекунад. дар лоиҳаи мазкур мо зиёда аз 30 миллион сомонӣ сармоягузорӣ кардем бо шарикони рушди чинӣ ва дар давоми сохтмон технологияи нави муосирро ба ҷавонон мутахассисони маҳаллӣ омӯзондем. зиёда аз 50 мошин технологияу таҷҳизотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуд. хати технологияи нави муосир ба истифода дода шудааст ки на танҳо таъмини сифати аълои маҳсулоти ватанӣ ва рақобат дар бозори дохилӣ ва хориҷи кишварро метавонад ба мо фароҳам оварад ки дар оянда барои содироти маҳсулоти ватанӣ бар ҳамсоя кишварҳо ва инчунин хати истеҳсолии мо ягона хати истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ мебошад дар истеҳсолоти ғишти пухта ки 3 намуди маҳсулотро метавонад истеҳсол кунад ва дар 4 фасли сол бо пуррагӣ метавонад таъмин кунад ба соҳибкорони ватанӣ ба маҳсулоти сохтмонӣ. ҳамчун соҳибкор миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мерасонам ки ҳамавақт ҳамаҷониба дастгирӣ барои соҳибкорони ватанӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. истифодаи 3 намуди ашёи хом хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт имкон медиҳад ки маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бо тамғаи эъло истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 3 гектарро ташкил медиҳад.
масоҳати камро фаро гирифтани ҳудуди корхона, иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. бо афзалият ба таҷрибаи муосир бунёди иншооти саноатӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чорум стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар талаботи бозорро бо маҳсулоти босифати ватанӣ қонеъ мегардонад. барои таъмини эҳтиёҷи корхона аз чуқурии 190 метр об бароварда шудааст. ҳоло дар кишвар 160 корхонаи истеҳсолкунандаи қишти пухта мавҷуд аст. ҳамчун ронанда дар ин корхона кор ва фаъолият мекунам. мо ҷавонҳо хурсандем ки чунин корхонаҳо бисёр шудааст ва мо ҷавонҳо соҳиби ҷои кор ҳастем. пеш аз ҳама ин як иқдоми муҳими саноатӣ дар доираи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки ҳамеша ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ва дастгирии соҳибкорон аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. мо ин корхонаро бо ҳадафи таъмини бозори дохилӣ бо хишти босифат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд кардем. хушбахтона имрӯз он мавриди истифода қарор гирифт. ҳамзамон дар ҳамин рӯз ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи бинои асосии корхона муаррифӣ гардид ки он аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. иншооти нав дар шафати роҳи дорои аҳамияти байналмилалии душанбе кулобхорух сохта шуда дорои ҳуҷраҳои корӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва хобгоҳ аст ки дар он 20 кас бо кор таъмин мешаванд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба коргарону мутахассисон ва масъулини дахлдори соҳа таъкид намуданд ки корҳои сохтмонӣ ва таҷҳизонӣ бояд бо сифати баланд анҷом дода шавад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат ба фаъолияти боз як корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зиннатганҷ оғоз бахшиданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат ба фаъолияти боз як корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зиннатганҷ оғоз бахшиданд. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста 35-мин солгарди истиқболи давлатӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорони ватанӣ бо роҳбарии абдувоҳид раҳимов сохта шуда собит мекунад ки соҳибкорон дастгириҳои давлат аз бахши хусусиро хуб истифода мекунанд. мақсади мо соҳибкорон аз таъсиси корхона дар он аст ки барои сокинон ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шавад, маҳсулоти ватанӣ зиёд гардад ва шаҳрвандони мо ба масъолаи сохтмонии хушсифати ватанӣ дастрасӣ дошта бошанд. ин ташаббус ва дастгирии роҳбари давлат аст. мо соҳибкорон аз ин таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ бояд самаранок истифода намуда дар рушд ва ободии ватани худ саҳм гузорем. дар корхона бо истифода аз конҳои амалкунандаи ҳудуди шаҳри ваҳдат гаҷкардон, ғӯрагаҷҳо, ранг, намудҳои шириши тахтасангҳои ба обу намнокӣ тобовар ва дигар молҳои ивазкунандаи воридот мутобиқ ба талаботи стандартҳои дохилу хориҷ истеҳсол карда мешаванд. хеле шудам ки имрӯз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо соҳибкорон имтиёзҳои зиёд додааст. мо метавонем аз ин истифода бурда фаъолияти худро пеш барем. иттилоъ дода шуд ки 75% ашёи хом аз дохили кишвар дастрас мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зиннатганҷ бо тавлиди 14 номгӯи маҳсулот аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри ваҳдат аст. мо ҳамеша кӯшиш менамоем ки ба шаҳрвандон маҳсулоти дорои сифати баланд пешниҳод намоем. пас аз қонеъ намудани талаботи бозори дохилӣ нақша дорем ки содироти маҳсулотро низ ба роҳ монем. шаклу андозаҳои гаҷкардон гуногун буда ба гармӣ ва намнокӣ тобовар мебошанд. ин маҳсулот дар таъмиру ороиши девор ва сақфи иншооти гуногун васеъ истифода мегардад. хатҳои технологии насли нави истеҳсоли кишварҳои пешрафта буда иқтидори лоиҳавӣ дар як сол 1 миллион гаҷкардон ва 50 тонна маҳсулоти дигари сохтмониро ташкил менамояд. мутахассисон ашёи хомро қабл аз коркард бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот санҷида сипас барои истеҳсолот пешниҳод менамоянд. ин раванд эътимод ба сифат ва рақобатпазир будани маҳсулотро бештар мекунад. мо бо истифода аз ин шароит метавонем ки маҳсулотро пеш аз истеҳсол пурра санҷиш намоем. ин ба мо имкон медиҳад ки ба сифати хуби истеҳсолот ва дар бозор рақобатпазир будани он боварӣ комил дошта бошем. дар шароите ки сохтмон дар тоҷикистон бо сурат рушд мекунад, бунёди чунин корхонаҳои саноатӣ аҳамияти хеле бузург дорад. пас аз ба фаъолият оғоз намудани иншоот 40 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, ин шумора ояндаи наздик ба 100 кас расонида мешавад.
бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ҳама ободиҳое ки имрӯзҳо дар ватани азизи мо мешаванд, ин натиҷаи заҳмат ва талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. мо ҷавонон аз пешвои худ ифтихор мекунем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми гурӯҳи соҳибкоронро дар самти бунёди иншооти нави саноатӣ ки дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар нақш мегузорад муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ин тадбир ба истифодаи васеъи захираҳои табиӣ, баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, коҳиши вобастагӣ аз воридот, муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисод ва дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум заминаҳои воқеӣ мегузорад. сеюмин иншооти саноатӣ корхонаи Реалбеби Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. дар марҳилаи аввал дар ин ҷо 65 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда тасмим аст ки ин шумора пас аз фаъолияти шабонарӯзии корхона ба 150 кас расонда шавад. иқтидори лоиҳавии корхона дар як моҳ истеҳсоли 6 миллиону 240 ҳазор ва дар як сол 75 миллион донаро ташкил медиҳад. сеюмин иншооти саноатӣ корхонаи Реалбеби Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. корхона дар заминаи имтиёзу сабукиҳои давлат ба соҳибкорон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. ба намояндагӣ аз ширкати Канада Грингет аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб оли Эмомалӣ Раҳмон сипосгузор ҳастам ва дар бахши сармоягузорӣ суҳулатҳо ва осониҳои бешера фароҳам карданд ки мо аз хориҷ аз Тоҷикистон ташвиқ шудем ки сармоягузорӣ бикунем. ин суҳулатҳо ҳам ба шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам ба ширкатҳои хориҷӣ масоид шуда ки ба ҳамин асос масоид шудани ҳамкориҳои сармоягузорӣ мо сармоягузорӣ кардем дар Тоҷикистон. фатҳои технологӣ аз хориҷи кишвар ворид шуда маҳсулоти он бо шаклу андозаҳои гуногун ва мутобиқ ба стандартҳои аврупоӣ истеҳсол мешавад. дар марҳилаи аввал дар ин ҷо 65 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда тасмим аст ки ин шумора пас аз фаъолияти шабонарӯзии корхона ба 150 кас расонида шавад. бисёр орзу мекардем ки дар деҳоти мо чунин корхонаҳо сохта шаванд ва мо ҷавондухтарон дар назди падару модари худ кор ва фаъолият намоем. имрӯз бо қадами мубораки пешвои миллат мо ба орзуи худ расидем. иқтидори лоиҳавии корхона дар як моҳ истеҳсоли 6 миллиону 240 ҳазор ва дар як сол 75 миллион донаро ташкил медиҳад. ашёи хом аз хориҷи кишвар ворид шуда дар анборҳо бо риояи талаботи санитарӣ nigahdorӣ карда мешавад. бехатарӣ ва сифати маҳсулот пеш аз коркар дар озмоишгоҳ бо истифода аз таҷҳизоти муосир санҷида мешавад. фикри мо болои ҳамин аст ки битворем ба шакли дуруст ва ба сифати олӣ молу хуб истеҳсол бикунем ва истифодабарандаҳои мо арза бикунем. маҳсулоти ниҳоӣ ба бозору мағозаҳо тавассути нақлиёти махсуси ширкат дастрас мегардад. се иншооти саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зиннатгаҷ ва корхонаи Реалбеби Тоҷикистон ки дар шаҳри Ваҳдат аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфтанд ба афзоиши иқтидори истеҳсоли ватанӣ мусоидат менамоянд. дар се корхона ҳоло 165 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуданд ва имкони афзун шудани ин шумора вуҷуд дорад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Раҷаб Исмоилов бо нашъунамои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Раҷаб Исмоилов бо нашъунамои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ
шинос шуданд. Ин хоҷагии ниҳолпарварӣ дар назди Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои то давраи соли 2040 бунёд карда шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии замини хоҷагии ниҳолпарварӣ 5 гектар буда, дар он беш аз 25 000 бех ниҳолу дарахтони гуногуни ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ парвариш карда мешавад. хоҷагии ниҳолпарварии мазкур бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шудааст. парвариши дарахтони хоҷагӣ бо риояи талаботи агротехникӣ ва мутобиқ ба иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. обёрӣ қатрагӣ яке аз усулҳои муосир барои нашрнамои дарахтон ба ҳисоб меравад, ки дар сатҳи зарурӣ иҷро мегардад. ниҳолу дарахтони ҳамешасабзи дар ин ҷо парваришёфта барои сабзу хуррамгардонӣ зебоии кӯчаву хиёбонҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. мо дар оянда кӯшиш мекунем, ки шумораи ниҳолҳои дарахтони ороишро зиёд карда, инчунин тухмии онҳоро барои сабзонидан ба роҳ монем. ҳоло дар ин ҷо парвариши намудҳои нодири ниҳолу дарахтон аз ҷумла секвоя, можжавелник, бериоза, павлония, арча, магнолия, шамшод, дуб ва санобар дар маҷмӯъ 20 нав мутобиқ ба иқлим бо усулҳои муосири инноватсионӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як гӯшаи хоҷагии ниҳолпарварӣ барои беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва тарғибу ташвиқи ниҳолшинонӣ як ниҳол дарахти нодири ороишӣ секвоя шинониданд. зимни суҳбат бо мутахассисон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати зиёд намудани навъҳои дарахтони нодири ороишӣ ва таъмини шаҳру ноҳияҳо бо ин навъи дарахтон тавсияҳои муфид доданд. баъди шиносоӣ бо нашъу намои дарахтон дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва анвои нону хӯрокҳои миллӣ боздид намуданд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри ваҳдат 19 470 гектар замини кишт мавҷуд аст, ки 6 460 гектари онро боғу тогзор ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо вазъи нашъу намои дарахтон, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ ба заҳмату меҳнати деҳқонон баҳои баланд дода, барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дастуру тавсияҳо доданд. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов шаҳри Ваҳдат маҳсулотҳои тару тозаи худро ба намоиш гузоштанд. дар ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов шаҳри Ваҳдат 630 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. заминҳои онҳо 903 гектар заминҳои обиро ташкил медиҳад. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов дар кишти такрорӣ маҳсулотҳои донагиро зиёд карда буданд, яъне ки ҷуворӣ, макка, мош ва дигар маҳсулотҳое ки лӯбиёгӣ буданд зиёд карда буданд, аллакай ҳосила ҷамъоварӣ карда истоданд. тибқи дурнамо дар майдони 30 гектар кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур пахта киш карда буданд, аллакай ҷамъоварӣ пахта оғоз гардидааст ва деҳқонону кишоварзони ҷамоати деҳот барои кишти асосӣ гузаронидан омодагӣ дида истодаанд. кишоварзони шаҳр сабзавоту полезӣ ва меваи тару тоза аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, карам, тарбузу харбуза, себу ангурро бо шаклу усулби зебо ба намоиш гузоштанд. ҳамаи ин самараи заҳмати пурганҷи деҳқонон буда аз фаровонӣ ва файзу баракат дар кишвари биштосоямон дарак медиҳад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти кишти такрорӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов ва Абдурауф Раҷабов дидан намуданд. хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов дар майдони 1 гектар аз ҷумла дар 70 садяк ғалла ва 30 садяк кишти такрории картошка гузаронидааст. умуман дар шаҳри Ваҳдат 13930 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошад, ки ин ҳама ба хоҷагии деҳқонӣ табдил дода шудааст. соли 2025 дар шаҳри Ваҳдат дар майдони 6817 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 160 гектар зиёд кардем. натиҷаи кишти такрорӣ хеле хуб аст, чунки мо метавонем аз ин ҳосили зиёд ба даст бигирем ва дар як сол мо аз як замин 2 то 3 ҳосила ҷамъоварӣ мекунем мегирем. зироатҳое ки дар инҷа киш кардааст, мана нашрнамои ин зироатҳо, мана Боимҷон,
лубиогиё, карам, гулкарам хеле нашонамош хуб аст ки рӯзои наздик мумкин ки як 15-20 рӯз пас мо ҳосили зироатҳоро ҷамъоварӣ кунем. хоҷагии деҳқонӣ абдурауф раҷабов дар ихтиёри худ 9 гектар замин дорад. ҳоло дар 6 гектари он кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ҳоло хоҷагидорон пас аз ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ, кишти такрориро ба роҳ монда ҳар қитъа замини корамро самараноку оқилона истифода менамоянд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри ваҳдат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар зиёда аз 6800 гектар, аз ҷумла дар 3203 гектар ғалла, 22 гектар картошка, 6 гектар полизӣ, 1143 гектар сабзавот ва дигар зироат кишти такрорӣ гузаронида шудааст. имрӯз иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. сипас масъалаи омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуда, вобаста ба он ҳисоботи муовини якум шунида шуд. муҳтарам рустами эмомалӣ ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳри душанбе барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки дар баробари омода сохтани инфраструктураи пойтахт ба мавсими зимистон, инчунин корҳоро дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва иншоотҳои коммуналиву хизматрасонӣ тақвият бахшида, баҳри бо нишондиҳандаҳои муносиб ҷамъбаст намудани рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳр тамоми имкониятҳоро сафарбар намоянд. вакилон дар идома ҷараёни амалишавии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини раиси шаҳри душанбе шунида шуд. муҳтарам рустами эмомалӣ дар ин робита ба муовини раиси шаҳри душанбе сарпарасти соҳа якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ бо ҷалби аҳли ҷамоатчигӣ, кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳиро миёни ҳама қишри ҷомеа тақвият бахшанд. дар идома вакилон барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, дар ин бора гузориши муовини раиси шаҳри душанбе шунида шуд. вобаста ба масъалаи мазкур, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муовини раиси шаҳри душанбе якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри душанбе ва сохторҳои дахлдор супориш доданд ки бо мақсади дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбияи томактабӣ, бедор намудани завқи кӯдакон ба хониш ва баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар ҳама муассисаҳои томактабӣ новобаста аз шакли ташкиливу ҳуқуқияшон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ҳамчунин ҷиҳати сохта ба истифода додани муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар маҳаллаҳои сераҳолӣ ва таъмин намудани муассисаҳо бо адабиёти бадеии кӯдакона ва маводи таълимии ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба масъулин дастурҳо дода шуд. вакилон ҳамчунин як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри душанберо дар масъалаи кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. дар ҷанбасти кори иҷлосия, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ вакилон ва кулли ҳозиринро ба хизмати содиқона баҳри рушду нумӯи пойтахти кишвар шаҳри душанбе даъват намуда, ба онҳо барору муваффақият ва зиндагии босаодатро орзу намуданд. бо ҳамин иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум кори худро анҷом дод.
дар доираи сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри ваҳдат бо иштироки намояндагони ҳукумати кишвар якчанд иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри ваҳдат бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва намояндагони сохторҳои марбута маркази муосири савдо ва хизматрасонии ваҳдат сети ба истифода дода шуд. иншооти мазкур бо тарҳу намои замонавӣ ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ бунёд гардида имкониятҳои фарохро барои сокинон ва меҳмонони шаҳри ваҳдат фароҳам овард. дар дохили марказ мағозаҳои гуногун, нуқтаҳои хизматрасонӣ, дорухона, бонк, ошхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ ҷойгир шуда тамоми шароити зарурӣ барои харид ва истифодаи хизматрасониҳо муҳайё мебошад. бо мавриди истифода қарор гирифтани маркази савдои ваҳдат сети 80 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. ин иқдом ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум ва болоравии иқтидори иқтисодии шаҳр мусоидат намояд. маркази муосири савдо ва хизматрасонии ваҳдат сети аз 2 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои 20 мағоза мебошад. маркази мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Илҳом Назарзода бо маблағи зиёда аз 2 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. тавре зимни ифтитоҳи маркази савдо ва хизматрасонӣ таъкид гардид, ҳукумати ҷумҳурӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ бештар ба масъалаи бунёди иншооти замонавӣ, мутобиқсозии инфрасохтори зарурӣ ба талаботи замони муосир ва тавассути ин соҳибшуғл гардонидани аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ин самт тадбирҳои муҳимро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. бунёди чунин марказҳои муосири савдо ва хизматрасонӣ самараи сиёсати созанда ва ташаббусҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумат буда барои ободии шаҳр ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии мардум хизмат менамояд. 26 сентябр дар доираи сафари кории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат дар баробари мавриди истифода қарор додани якчанд иншооти гуногунсоҳа масофаи 5700 метр роҳи маҳаллии ваҳдат ромид мавриди истифода қарор дода шуд. тадбирҳои бунёдӣ дар масири роҳи нақлиётии ваҳдат ромид дар партави ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз соли 2021 шурӯъ гардида тибқи лоиҳа бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд марҳила ба марҳила таҷдид гардонида мешавад. бо ин мақсад соли ҷорӣ дар доираи ҳадафҳои созанда роҳи нақлиётии мазкур дар масири деҳаҳои хушон коху тавассути техникаҳои роҳсозӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза мунфарш карда шуд. дар дораи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат имрӯз як қатор иншоотҳои самтҳои гуногуни хоҷагии халқ ба истифода дода шуд. аз он ҷумла хурсандиовар аст ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти ромити шаҳри ваҳдат 57 километр роҳи мошингарди деҳа пурра мунфаш гардида ва қисмати дигари корҳо дар ин самт идома дорад. ҳарчанд ки масофа аз маркази шаҳр 35 километрро дар бар мегирад, мардуми деҳаҳои ҷамоати деҳоти ромит ки ба мазоми машаққати зиёде ба ин деҳаҳо сафар мекарданд, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд ин роҳ аллакай қисман пурра асфалтпӯш карда шуд ва дар оянда мақсад дорем ки пурра ин роҳҳоро ба истифода бидем ва пурра мунфарш намоем. ҳамакнун бо мунфарш гардонидани роҳи нақлиётии мазкур ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар ҳама гуна фасли сол барои ронандагон мушкилиро эҷод нахоҳад кард. аз замони шӯравӣ то солҳои наздик деҳаҳои дурдасти ҳудуди ҷамоати ромид роҳҳои бисёр ноҳамвор дошт ки аз деҳаи хушон то маркази ромид 7 километрро ташкил мекунад. зиёда аз 1 соат бо мошин ҳаракати роҳ карда мешуд. имрӯз аз ҷиҳати роҳҳо мунфаш гардида дар муддати 5-10 дақиқа мардуми деҳа бо сабукӣ ба деҳаи ромид
рафта мерасанд. این همه آبادی از تشبس‌های سرور دولتمان جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد. مسیر راهی مذکور شروع از جماعت دهات رامید تا موضع پاکرود از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد از روی لایحه باید 50 کیلومتر تجدید و نوسازی کرده شود. راهسازان تا امروز 23.7 کیلومتر راه نقلیاتی را با صفت بلند منفرش نموده مورد استفاده قرار دادند. در شهر وحدت در دایره تدبیرهای بنیادکاری دوام سال جاری در مجموع 45 کیلومتر راههای محلی 11 جماعت دهات منفرش گردانیده شد که این به باز هم بهتر گردیدن وضع اجتماعی ساکنان مساعدت می نماید. صنعت که محرک اساسی اقتصادی ملی محسوب می‌یابد در زمینه دستگیری‌های همیشگی رهبر دولت محترم امام علی رحمان در شهر وحدت نیز بی‌سابقه رشد می‌نماید. در شهر وحدت همه شرایط‌ها برای فعالیت صاحبکاری مهیا بوده امکانیت می‌دهد که تا از جانب صاحبکاران محلی با جلب سرمایه‌گذاران خارجی کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد کرده شود. تنها سنه 26 سپتامبر در این شهر رو به رشد 4 انشاءات مهم صنعتی به فعالیت آغاز نمود. در این کارخانه ها اساساً محصولات استحصال می‌گردد که به کاهش وابستگی بازارهای کشور از مال‌های وارداتی مساعدت می‌نمایند. در کارخانه و کارگاه‌های شهر وحدت عین زمان زیاده از 1800 نفر شهروندان محلی فعالیت می‌نمایند که مزد معاش آنها زیاده از 3000 سومانی را تشکیل می‌نماید. کارخانه ذبح پرنده که در حوزه سفر کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر وحدت به فعالیت آغاز نمود، ادامه تدبیرها در سمت نائل شدن به هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور دانسته می‌شود. با دستور و سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت کارخانه پرنده پروری تصمیم گرفت که یک کارخانه دیگر ذبحخانه برای فعالیت شروع نماید. کارخانه در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار پرفیض ساخته شده با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان افتتاح گردید. روند کار با استفاده از مؤثرترین خطهای تکنولوژی با رعایت پوره طلبات سانیتری صورت میگیرد. حالا 60 ساکن محلی با کار تامین شده. صاحب کار هدف دارد که شماره کارمندان را به 100 نفر رساند. کارخانه امکان دارد که در یک ساعت تا 3000 پرنده ذبح شده را تازه و برای پیشنهاد به بازار استعمالی آماده نماید. گوشت مرغ در حرارت معین نگهداری شده با نرخ‌های دسترس به خریداران پیشنهاد می‌گردد. شهر وحدت با رشد انفراساختار ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی به مرحله نوی پیشرفت وارد شده است. این پیشروی‌ها شهادت دستگیری‌های دولتی، تشبث و زحمت صمیمی ساکنان ارزیابی می‌شود. در این برابر ساکنان با استفاده از شرایط مساعد بر رشد ساحه کشاورزی نیز توجه بیشتر ظاهر کرده به این وسیله در تامین طلبات بازار و باز هم بهتر گردیدن روزگار خویش تلاش می‌نمایند. از دستاورد ساکنان شهر وحدت در ساحه‌های گوناگون همکاران ما گزارش می‌دهند. طی سالهای اخیر شهر وحدت به یکی از مرکزهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است. در دامن طبیعت زیبا و با تاریخ و فرهنگ با جایگیر بودنش شهر سیمای نو پیدا کرده است. کارهای سازندگی و بنیادکاری با تشبث و دستگیری حکومت کشور، سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران و فعالیت منتظم بخش‌های شهری نشانه رونق اجتماعی و اقتصادی و بلند شدن سطح زندگی مردم می باشد. در اساس نقشه گنرالی شهر وحدت ساختمان 106 بینای بلندآشانه استقامتی با جایگیر نمودن مرکزهای سودا و خدمترسانی و توقفگاه‌ها در آشنایی پایانی به نقشه گرفته شده است. تا امروز ما 21 انشاءات بلندآشانه استقامتی را ساخته به استفاده دادیم. تا 8 ماه سال 2025 ما 6 بینای استقامتی بلندآشانه را به استفاده دادیم و تا آخر سال 2025 8 بینای استقامتی بلندآشانه با مرکزهای سودا و خدمترسانی در آشنای پایان و توقفگاه‌ها به استفاده خواهند داده شد. با پیشواز جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت ساختمانی زیاده از 800 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده تا به امروز 508 عدد آن به استفاده داده شدند که 63% نقشه را تشکیل می دهند.
иншооти мавриди назар аз муассисаҳои таълимӣ, марказҳои тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, майдончаҳои варзишӣ, роҳҳои мумфарш, пулҳо ва гузаргоҳҳо иборат мебошанд. ҳар як иншооти нав ба зиндагии мардум шароити беҳтар фароҳам меорад ва ба симои шаҳр зебоӣ зам менамояд. тасмим гирифтем ки дар асоси нақшаи кулли шаҳри ваҳдат нақшаҳои муфассал таҳия намоем ва маркази шаҳрро ба минтақаҳои алоҳида тақсим намудем. баробари бунёди манзилҳои истиқоматии баландошона ва дар микрорайонҳои алоҳида ба сохтмони инфраструктураҳои муҳандисӣ, мактабҳо, боғчаҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои дилхушӣ, майдончаҳои варзишӣ машғуланд. роҳҳо дар шаҳри ваҳдат давоми солҳои охир марказҳои саломатӣ ва беморхонаҳо бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин ва таҷдид карда шудаанд. ин иқдом ба сокинон имкон дод ки ба хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ дастрасӣ пайдо намуда сатҳи хизматрасонии соҳа ба талаботи замон мутобиқ гардад. дар қаламрави шаҳри ваҳдат 120 муассисаи кӯмаки олии тиббии санитарӣ фаъолият дорад ки аз ин маркази саломатии шаҳрӣ, филиали маркази саломатии шаҳрӣ, 30 адад маркази саломатии деҳот ва 88 адад бунгоҳи саломатӣ дар тамоми деҳаҳо шаҳри ваҳдат фаъолият менамояд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи ҳукумати маҳаллии шаҳри ваҳдат ҳама вақт дастгирии ҳамаҷониба ба мо мерасонанд. муддати чанд соли охир дар деҳаҳои қаламрави шаҳри ваҳдат якчанд марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои саломатӣ аз таъмири капиталӣ бароварда ва сохтмон кардан, аз сохтмон ва таъмири капиталӣ бароварда шуд. беморхонаи мо аз 662 кат иборат мебошад. 197 нафар табиб ва зиёдаи 600 нафар ҳамширо фаъолият мекунанд. ҳамасола дар беморхонаи марказӣ зиёда аз 11000 беморон бистарӣ шуда табобат мегиранд. барои баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ он таҷҳизот ва лозимотое ки барои мо лозим буд дастрас гардиданд. дастгоҳи рентгени рақамӣ набуд ки аз тарафи вазорати тандурустӣ таъмин гашт ва дигар лавозимот таҷҳизотое ки дар соҳа лозим буд барои мо таъмин гашт. шаҳри ваҳдат дар самти маориф низ дастовардҳои назаррас дошта сохтмони мактабҳои нав, таҷдиди муассисаҳои кӯҳна ва таъмин кардани синфхонаҳо бо таҷҳизоти замонавӣ ба рушди насли ҷавон заминаи устувор фароҳам овардааст. ин ҳама шаҳодати таваҷҷӯҳи давлат ба тарбияи кадрҳои ояндадор ва зеҳни баланд мебошад. мо хушҳол аз он ҳастем ки имрӯз дар як муассисаи бонуфузе ки ташрифи пешвои муаззами миллат дар ин бино расидааст, мо бо хонандагон таълиму тарбияи дурустро ба роҳ монда барои ояндаи ҳамин давлату миллат заҳмат мекашем. ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат аст ки барои ғамхории насли наврас ва дар оянда хизматҳои беандозаи худро дар ин давлату миллат ки бо ном тоҷикистон аст гузоранд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш менамоем ки тамоми заҳмат, тамоми талоши худро барои насли навраси оянда гузорем то ки ин ҷавонон дар оянда хизмати беандозаи худро дар ин давлату дар ин миллат ки бо ном тоҷикистон аст гузорад. шодашавии бинои нави муассисаи таълимӣ ки бо иштироки сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соли 2024 ҳамчун як дастоварди бузурги муассиса ба шумор меравад, барои мо омӯзгорон як хушнудии баланде буд. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бо ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, кори момодоягӣ, кори фармасевтӣ, кори дандонсозӣ тайёр мекунад. мо омӯзгорони муассиса аз дастгириҳои пайдарпайи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон нисбати кормандони соҳаи маориф хеле шод ҳастем. ҳамасола баланд бардоштани музди маоши омӯзгор ин маънои онро дорад ки мо бояд нисбати касби худ, ихтисоси худ сахтгиру серталаб бошем ва шогирдони худро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоем. ман халандар ва шаҳноза хонандаи синфи 9А аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 140 мебошам. ман дар озмуни фурӯғи субдона иштирок намудам.
اولین بار اشتراک نمودم من در آزمون تنها تا سوم دور رفتم ولی حالا باشد من جای سوم را اشغال نمودم. من شکرانه وطن میکنم، شکرانه صلح و آبادی میکنم و از جناب عالی منت دارم که با ما چنین آزمون ها و چنین برنامه ها را پیش بینی نموده است. از اون روزی که جمهوری تاجیکستان استقلالیت را به دست آورد ما شکرانه ملت دولت و تنجی آبادی کشورمون میکنیم که در فضای صلح و آبادی قرار داره و کشور ما تنج و آباد است. یکی از سمت‌های مهم آبادانی در شهر وحدت راهسازی و بهسازی اینفراساختور میباشد. طی سالهای اخیر ده‌ها کیلومتر راه‌های شهر منفر شده، کوچه‌ها روشن و سیستم‌های آبیاری و تأمینات آب نوشاکی بهتر گردیده است. این اقدام‌ها نه تنها سیمای شهر را زیبا می‌گرداند، بلکه برای حرکت نقلیات و زندگی مردم شرایط مساعد فراهم می‌آورد. با افزایش امکانیت‌های اقتصادی، شماره کارخانه‌های خرد و میانه و مرکزهای خدمت‌رسانی در شهر وحدت زیاد گردیدند. صاحبکاران با استفاده از امتیازهای دولتی در بنیاد سیخ‌های استحصالی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی فعالانه سهم می‌گذارند. این عمل به تأسیس جایهای نو کاری و بهتر شدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌کند. در شهر وحدت قصر فرهنگ، کتابخانه‌ها، میدان‌های فراغتی و تالارهای ورزشی بنیاد گردیده به رشد معنوی مردم و تشکل استعدادهای جوان مساعدت کرده ایستادند. امروز کل مردم شهر وحدت برابر با تمام مردم تاجیکستان سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص دستگیری های سرور دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان را که در سمت رشد فرهنگ اینقدر دستگیری ها، اینقدر امتیازها و آزمون و امر و برنامه هایی که به تصویب رسیده ایستاده است و آن برای بلند برداشتن فرهنگ و معنویات اهالی نگرانیده شده است. ساکنان شهر وحدت نیز این را دستگیری نموده در رشد ساحه فرهنگ در شهر وحدت و در جمهوری تاجیکستان سهمگذاری نموده ایستادند. در سال 2022 ما فرهنگچیان شهر وحدت صاحب 2 بینای فرهنگی گردیدیم که یکی از آنها مکتب بچگانه موسیقی و دیگر مکتب رسامی بچگانه می باشد و دستاورد دیگری که امروز ساکنان شهر وحدت بی‌صبرانه انتظاری دارند این بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این ساخته به استفاده داده شدن قصر فرهنگ شهر وحدت می باشد که آن از 4 آشیانه عبارت است و با تمام انفراساختار ضروری فرهنگی ساخته به استفاده داده می شود. این ما فرهنگچیان را روح بلند می سازد که سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان را تمام دستور سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان را که در سمت رشد فرهنگ اینقدر ما را دستگیری ها می نمایند، ما آن را با سهم جانانک نموده توانیم که شاگردان در این دبستان در این مکتب ها آماده سازیم، هنرمندان آماده سازیم که توانند که نه تنها در حدود جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان توانند که فرهنگ ملی ما رو، هنرهای مردمی ما رو به جهانیان نشان داده توانسته باشند. سیاحی شهر وحدت سالهای اخیر رشد و توسعه نظررس یافته، با طبیعت زیبا، آب و هوای مساعد و منظره‌های ناتکرار مهمانان را جلب می‌کند. در شهر با دستگیری دولت و صاحبکاران انفراساختار ضروری از جمله مهمانخانه‌ها و مرکزهای استراحتی بنیاد می‌گردند. شهر وحدت امروز امکانیت دارد به یکی از سمت‌های جالب سیاحی کشور تبدیل یابد. طبق اطلاع مسئولین در دوام 9 ماه سال 2025 به شهر وحدت زیاده از 58500 نفر سیاح تشریف آوردند که 800 نفر آن را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند. آمار تشریف سیاحان نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 15% افزایش یافته است. این دستاوردها نشان می‌دهد که شهر وحدت نه تنها برای زندگی اهالی بلکه برای رشد ساحه سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارای امکانیت‌های فراخ میباشد. در شهر وحدت زیاده از 250 استراحتگاه‌های عمومی، 5 آسایشگاه، 17 مهمانخانه، زیاده از 62 طربخانه، چایخانه، قهوه‌خانه، آشخانه
و نقطه‌های فروشی سوزشواری، پست ترمینال‌ها و دیگر اینفراستراکچور سیاحی که به سیاحان داخلی و خارجی خدمت می‌کنند موجود میباشند و این امور سال به سال زیاد گردیده ایستاده است. حکومت جمهوری تاجیکستان موضع سیاحی دره رومیت رو دیده، همچون منطقه سیاحی و توریسم هنوز سال 2000 اعلان نموده بود. با بین‌نوبت گرفتن این اینفراستراکچور سیاحی در دره رومیت زیاد گردید، از جمله با تشبوسی اساسگار اصول و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان سال 2020 در دره رومیت در شاهراه کالج آموزگاری و سیاحی که به واسطه در سمت رشد ساحه سیاحی جهت آموزانیدن شاگردان در سمت سیاحی تأسیس داده شد و از جانب پیشوای ملت گشوده شد. امروز شهر وحدت با سرعت بلند رشد نموده به یک مرکز مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل یافته است. این همه دستاوردها نتیجه سیاست خیرتمندانه سرور دولت محترم امومعلی رحمان و زحمت صمیمانه ساکنان می باشد. آبادانی و سازندگی نه تنها سیمای شهر را تغییر داده است، بلکه به ساکنان امید و روحیه بلندی حیات بخشیده است. جواری مکه، کرم، باایمجان، قلمفوری بلغاری و ده‌ها نوع زراعتی دیگر که چند ماه قبل در زمین‌های کشاورزی شهر وحدت کشت گردیده بودند نشونمای خوب دارند. با نظرداشت آن که حاصلناکی کشت تیرماهی نسبت به کشت بهاری تا 30 و از این بیشتر زیاد است، کشاورزان شهر وحدت زمین‌های از کشت‌های اساسی و تکراری خالی گردیده را این شب و روزها کشت تیرماهی گذرانیده ایستادند. موافق به نقشه دورنما سال جاری در شهر وحدت 5740 گکتار کشتی تیرماهی گذرانیده می شود که در حال عملی شوی قرار دارد. زیر توجه و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان در شهر وحدت مدنیت استفاده بری زمین کلان بهتر گردیده، از یک کیده زمین آبی گرفتن 2-3 حاصل به حکم عنعنه درآمد که برای به مراتب زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می نماید. دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت و تلاش‌های خواجگیداران اینچنین تطبیق ثمراناکی برنامه‌های سوحوی امکان فراهم آورد که در شهر وحدت زمین ثمراناک استفاده کرده شود و در این زمینه تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت نیز بهتر گردد. طبق راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان امروزها خواجگیداران شهر وحدت سعی و تلاش دارند که بهره افزون کردن نعمت‌های مادی از زمین عاقلانه استفاده برند. در نتیجه فراوانی بازارهای استعمالی تامین و دسترخوان مردم با محصولات غذایی غنی گردیده است. در شهر وحدت 13930 گکتار زمین‌های کشاورزی از آن جمله 10183 گکتار زمین‌های آبی میباشد. در کشتی اساسی و پرگی کشت گذرانده شد. غلگی ها، جواری مکه، دان، کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم. در کشت تکراری باشد 5583 گکتار کشت تکراری گذراندیم. نشونما حاصل تکراری هم خیلی خوب می باشد. جمع‌آوری جواری مکه، جمع‌آوری سبزیجات را الک سر کردیم. حاصل خوب است. در بعضی خواجگاه دهقانی کشتی از یک زمین تا 3 حاصله گرفته ایستادند. خواجگیداران شهر وحدت دستور پروژه جنابی عالی محترم امومعلی رحمان را همه جانبه سرمشق کاری خود کرده ایستادند و از یک زمین‌های آبی نه کم از 2-3 حاصل جمع‌آوری کرده ایستادند. زمین‌های ویراسانی شخصی امروزها در شهر وحدت ثمراناک استفاده گردیده ایستاده است. کشاورزان شهر وحدت برای بهتر کردن شرایط زندگی در زمین‌های ویراسانی شخصی زراعت گوناگون کشت و پرورش می‌نمایند. استفاده برندگان زمین‌های پرزیدنتی می‌گویند دستگیری‌های سریع حکومت مملکت باعث افزون گردیدن نشاندهنده‌های استحصالی گردیده است. کشاورزان با نظرداشت امکانیت‌های در این سمت فراهم گردیده زمین را همچون واسطه مهمی تامین امنیت اوضاع‌قواری استفاده می‌برند و برای غنی گردیدن بازار استعمالی محصولات گوناگون کشت و پرورش می‌نمایند. یکم حاصل پیاز
کوریدم یک 20 صدیق یک 14 تن پیاز گرفتیم 700 سنتی میشد وای گرفتیم کاتیشکا کوریدم 30 صدیق کوریدم 8.5 تن 9 تن کاتیشکا گرفتیم کارتوشکا هم 800 سنتی گرفتیم پیاز 700 سنتی سبزی 400 سنتی کیش تکراری دا گل کرم کوریدیم تر به شالغام بعد جوری مکه کوریدیم طلبات اولیم اصلا روی همی فایده زمین است جوری نمودن تجربه موثر، کارکرد با صفت خاک، استفاده تکنیک طبق تعیینات پیش بینی شده، انتخاب تخمی‌های با اقلیم محل مطابق، غذادهی و رعایت دیگر چاره‌بینی‌های پیش بینی شده امکان داده است که سال جاری حجم استحصال محصولات کشاورزی در شهر وحدت رو به افزایش نهد. استحصال محصولات رستنی پروری در شهر وحدت غله‌دانگی ها 43385 تن از آن گندم 23460 تن کارتوشکا 24231 تن سبزیجات 63902 تن پوليزی 4243 تن میوه‌جات 27762 تن انگور 5499 تن کشت و پرورش و جمع‌آوری حاصل اگر یک طرفی مسئله باشد، پهلوی مهم در این سمت ذخیره و راه‌های درست نگهداری محصولات میباشد. امروز استفاده مقصدناک زمین و ذخیره محصولات برای 2 سال در هر یک عائله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. از این 1 هکتار زمین خوجگی دهقانی غله کردیم کشتی یکم با ما کشتی دومی تکراری را در اینجا دادیم جگوری مکه داریم جگوری مکه تخمی بعدی وای کاپوستی سویدنوی داریم بالگاری داشتیم خونه با همه ذخیره هست که سالونی بودرینگ محکم کردیم پامیدور بالگاری همشون ما ذخیره هست استفاده بردیم از این حساب زندگیمون پیش می رود رحمت با پیشوای ملت که اینقدر برای مردم غمخوری و دستگیری میکند. زودپروری و توجه به پرورش چرواهای ذاتی در شهر وحدت طرف بیشتر می‌گردد. این امکان داده است که در برابر بهتر شدن تامینات بازار استعمالی با گوشت و شیر همزمان درآمد خوجگی‌های چرواپرور زیاد شود. زیرا طور تجربه نشان می‌دهد ثمره بیشتر را نه سرشمار بلکه چروای خوش‌زاد می‌دهد. خوجگی ما شیری و گوشتی است 220 سر حاضرش دست چاروا داریم از همین 80 سرش یعنی جوشایی است روزش ده 1 تن تا 1 تن و 100 حساب میانه 17-18 لیتر حساب میانه سری شیر استحصال هست چارواهای سیاه علی خودی تاجیکی هست بعضی گلشتینای مقصد خارجی آوردگیم بعد سیمنتالای آلمانی افضلیت چاروای ذاتی سیاه‌علا یعنی در شیرم بهبودی داره در گوشتم بهبودی داره یعنی اگر در کدام حالت نباشه شیر گوشتش مال محلی افضلیت زیادتره یعنی زیاد گوشت شیر استحصال میکنه سرشماری چاروا به حالت 1 سپتامبر سالهای 2024-2025 در شهر وحدت به حالت 1 سپتامبر سال 2024 86933 سر به حالت 1 سپتامبر سال 2025 88808 سر افزایش یافته است 1875 سر زیاد در شهر وحدت میل بیشتری خوجگی‌ها و صاحبکاران به زودپروری و نگهبانی چروا افزوده این تدبیر به بیشتری سرشمار و استحصال زیاد شیر و محصولات شیری سبب گردیده است. استحصال شیر به حالت 1 سپتامبر سالهای 2024-2025 در شهر وحدت به حالت 1 سپتامبر سال 2024 13558 را از 2 تن به حالت 1 سپتامبر سال 2025 13791 تن افزایش یافته است 233 تن زیاد
сершир ба он маъно аст ки чорво агар сер бошад ҳам шир ва ҳам гӯшт мешавад. Чорво дар тамоми фасли сол талабот ба хӯрока дорад. Ин таносуб дар фасли зимистон боз бештар мегардад. Чорводорони шаҳри Ваҳдат дар баробари истифодаи талу теппаҳо аз ҳисоби кишти дуввуму сеюм захираи хӯроки чорворо пурра намудаанд. Истифодаи тамоми имкониятҳо дар самти захираи хӯроки чорво шароит фароҳам овард ки саршумор дар фасли зимистон аз талабёби ҳифз ва сифати зоти чорво беҳтар карда шавад. تا با امروز ما زیاده از 12,000 فرش سیونشخه جمع آوری کردیم، 15,000 فرش سیکاه جمع آوری کردیم. من یک چاه قریب که 1200 تن تشکیل میدهد جمع آوری کردیم، با دوام دارد. این با خوراک‌های آمیخته مقصد خشک است، 150 تن جمع آوری شده است. оғози фаъолияти корхонаи фаръи паррандаи дараи ромити шаҳри Ваҳдат ба давраи аввали амалишавии имтиёзҳои андозию гумрукӣ рост меояд. айни ҳол дар ин корхона 165 000 мурғи гӯштӣ, 50 000 мурғи тухмдеҳ ва 14 000 бедона парвариш карда мешавад. ҳукумати мамлакат соҳаҳои моҳипарварию паррандапарвариро чун самти афзалиятнок, зудрас ва таъминкунандаи аҳолӣ бо тухм, гӯшт ва моҳӣ арзёбӣ намуда, имтиёзҳоро ба ин соҳаҳо тамдид намуданд. тибқи низоми содиркардашудаи андозбандӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ дар соҳаи паррандапарварӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи парранда шурӯъ аз соли 2024 то соли 2026 аз пардохти як қатор андозҳо 50% озод гардидаанд. ҳадаф аз ин иқдом ҷалби бештари соҳибкорон ва рушди соҳаи паррандапарварӣ мебошад. маҳз татбиқи ин имтиёзҳо шароит фароҳам овард ки дар шаҳри Ваҳдат шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ тамоюли афзоиш намояд. бо зиёд шудани корхонаҳои паррандапарварӣ, истеҳсоли тухм ва гӯшти парранда низ ба маротиб афзоиш ёфта, соҳибкорони шаҳри Ваҳдат дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти парҳезии мурғ саҳми муҳим мегузоранд. занбурпарварӣ дар шароити шаҳри Ваҳдат яке аз самтҳои сердаромад ба шумор меравад. кӯҳҳои баланди саршор аз об, захираҳои фарохи табиат, чашмаву рудҳо, миқдори зиёди дарахтон, растаниҳои гардиҳанда ва шаҳрҷудокунандаи ин минтақа имконияти хубест барои занбури асалпарварӣ. асале ки дар шаҳри Ваҳдат истеҳсол мешавад, ҷиҳати таъм ва лаззат фарқкунанда, сифатан беҳтар ва экологӣ тоза мебошад. истеҳсоли асал ба ҳолати 1 сентябри солҳои 2024-2025 дар шаҳри Ваҳдат, ба ҳолати 1 сентябри соли 2024 131 тонна, ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 133 тонна афзоиш ёфтааст, 2 тонна зиёд. дар шаҳри Ваҳдат бисёртар зоти карпат парвариш карда шуда истодааст ки умуман дар ҷумҳурӣ зоти карпат қариб ки дар ҳамаи ҷумҳурӣ парвариш ёфта истода, чунки зоти карпат назар ба дигар зотҳои таҳҷоӣ пурқувваттар, оғози кораш барвақтӣ, серҳо сигил ва оромтабиат мебошад. занбурпарварон аз ҳозир сар карда он оилаҳои занбури худро ба зимистон тайёр карда истоданд ки дар ин вақт санҷиши тирамоиро гузаронида барои кадом оилаҳое ки камхӯроканд бо хӯрока таъмин карда истоданд ва коркардҳо ба муқобили касалиҳои варатоз, тропилелапсоз, коркардҳо аз доруҳои муайян карда шуда да истифода бурда коркард гузаронда истодаанд. рангорангии табиат бо ду ҳавои мусоид ва рӯидани гулҳои мавсимӣ дар шаҳри Ваҳдат заминаи хубест барои парвариш ва афзоиши оилаҳои занбури асал. сокинони шаҳри Ваҳдат дар парвариши занбури асал таҷрибаи ғанӣ доранд. бо истифода аз имкониятҳо, занбурпарварон ин шабу рӯзҳо барои беталаф баровардани занбурон аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ мегиранд.
шумораи оилаҳои занбури асал ба ҳолати 1 сентябри солҳои 2024-2025 дар шаҳри Ваҳдат. Ба ҳолати 1 сентябри соли 2024 20269 оила. Ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 20784 оила афзоиш ёфтааст. 515 оила зиёд. طبق اطلاع سال جاری در شهر وحدت 474 تن ماهی استحصال گردیده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2024 130 تن زیاد می باشد. نشان دهنده های ساحه مذکور نیز امروز در حال افزایش است. سال قبل ما در اینجا شروع کردیم پرورش گلماهی را. اولین مراتبه در جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال. امروز می‌بینیم که بعد از 20 سال تقریباً 20 خواجگی در دره رامیت شهر وحدت دیده می شود. بازار داخلی پر با گلماهی تامین شده ایستاده است و این هم باشد با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می باشد که برای ماهی پروران سالهای امتیازناک را تعیین کردند و طبق قرار حکومت تاجیکستان چندین سال ماهی پروری از تمام نمودهای انداز آزاد بود و این یک تکان جدی برای رشد ساحه ماهی پروری در تاجیکستان شد. استحصال ماهی با حالت 1 سپتامبر سالهای 2024-2025 در شهر وحدت با حالت 1 سپتامبر سال 2024 343.4 تن با حالت 1 سپتامبر سال 2025 473.5 تن افزایش یافته است. 130 تن زیاد. чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ аз самтҳое мебошанд ки таи чанд соли охир дар шаҳри ваҳдат ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидаанд. кишоварзони шаҳри ваҳдат дар 9 моҳи соли ҷорӣ натиҷаҳоро дар ҳамаи бахшҳои кишоварзӣ мусбат ҷамъбаст намуданд. омори муқоисавӣ нишон медиҳад ки бо истифода аз имконияти табиӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёбад. аз меҳнати садоқатмандона ва муносибати дилсӯзона ба замин дастурхони сокинон пурнозу неъмат ва сатҳи некуаҳолии мардум сол то сол беҳтар гардид. بینندگان عزیز اصل مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار با شما زندگی آباد و آسایش‌تر رو تمنا داریم. سلامت باشید.